Buyake gima omwanchi umuliye unachiaragire chinsa isano na ibere chiabono mugaso unachire chitariki emeronge ebere nebere omutinyo gatano na gatatu omwaka gwechiri bubere mengwansa meronge ebere nebere nane yariganiri kurwe gasigeta seni kia Ndizi TV erinde ngoletere amangana mayabu na nyareko bakago korekana kura chingongo chonsi inye chinse chinga kitwarorire obomo bwazimio la umoja wanyareko abokwe yarigane nabo igogo ikabo sibwike gambero erinde kubeka ekina magega yogo terare amachibu ase ekirgo kyobora ibwense nabigo twanya kwa tokorora aba Kenya bane abanyareko abagobeka a petition bosi ubwekegambiro chinga kitoroche abana chebina Lady Justice Mother Kome nabigo Lady Justice Philomena Mwilu Justice Dr. Smokin Wanjala nabigo Lady Justice Njoki Susana nabigo Justice Isaac Lenola nabigo Justice Ibrahim Mohamed abana bakochikora ase okotegerera ekine kyokorwa ase ensemo yobomo bwa azimio la umoja igo mwanchi umuriyere ikaransoike erinde ngoerera ntara inanyareko bagingo kwariganiria eretare ne Frida Kerubo na sichinsemo chibyorokereryo nigo tugochikonya ko tukubwateranere Joshua Auta enda gutubwatia ase chinsemo chichimitandao ase ensemo ya Facebook na bagotonyera gwetera Ndizi TV News Digital na bago chinsemo cha YouTube na bagotonyera gwetera Ndizi TV News ase ensemo ya website na bagotonyera gwetera www.ndizitv.or.ke umwanchi umuliyegera ngoira nanda segekegeke ngomanye amange Romanti umulia gingo chaka kigimani gongo chakera omo MCA omochore we wodi ya Buitangare nigo atebirie abamenyi benseme yo kogendereria nemirimo yabo magega yobo choli gokorekana boigo niganyare ko baga kuri eira asichinga ki ari gukwana na barabu nyare ko bakako bateyibuna nachigwikirani ari nyate ko bakago kwanera chinga ki ari gukora e campaign yaye Thomas Obare nere omo MCA omochore kurwa ase e wodi yu Thomas Obare nyabaro MC elect of Buitangare ndagete gwakera abantu baminto ba Buitangare mbiamono asogochori bakorete nande mba pongezi asengencho ya amani banyarire gukip egenteke nengo tebanga intu twakoreta mangano bochori ono kobwatera nabarai bali bande bachore tubwatera nega baneito Paul Simbarati tubwatera no senator Itonyonka no women rep Donya Doris Aburi tonyare gokorera abantu baito amagenderero Hau bagosira obomo bwa azimio la umoja nigo bagendete gucengera iskeye kigambero ekedenegia milimani magega yo ababwatani kurwa ase obomo bwa azimio la umoja banyareko abakobeka ekina bosi bwekegambero nigo banyareko abakobeka ekina kubwatekana na machibu ase ekirgo kyobora ibwense ayo nyareko bakagosoka bwangoiga ase banyateko abakoya tukuterare nagotabuna ekyombegete netobo chori nechimbebe IEBC ngiakorete bochori ase enchera iyo wasi kwarabatira senchera iyo winge Omorai omochore wense itu ya Kenya Dr. William Ruto wananigo abaganirie abakenya kogendera kubeka omorembe chingaki amwiranirimbia mono omorai ose omwameranio yakorwa ase obomo bwazimio la umoja Raila Odinga ase ogotabeka ababwatani bae naboigo bali bakomosira korobeka na kubwatekana na machibu anyarako bakagosoka iga ase ekirgo kyoborai wense korende nigabairanirie abakenya bonsi mbia mono kubwatekana no komochora naboigo kumwarigania ase ogochikora ase ensecho ya Kenya. The people of Kenya in this election, they have raised the bar of and of governance in the Republic of Kenya, that henceforth we are going to elect our leaders in a peaceful manner and we can go back to work and our children can go back to school and we can open our businesses and move the country forward immediately after election. Ni washukuru wale ambao tumeshindana na wao, kwa sababu hata na wao wamechangia katika amani tulio nao. Kwa mara ya kwanza wapinzani wetu hawajapanga maandamano,
hawajapanga yale mambo mengine mengi, and we want to thank them so that we can begin to grow the democracy of our country in the right direction. Abarai bechikanisa bono nigo besokire na kugania abakenya kugendera kubika omurembe chingaki ichionsi asebo igo baganirie abali bali kurwanira ebirugo nabo igo bakanyara kwa bakubwa onyete baisani getenda machibwa yo kubwatiri chiko irinde kwa eneki obwene bwabo. Tuseme ya kwamba kama kanisa tunafurahia kwa sababu tulikuwa tumeomba na Mungu ametupatia kiongozi ambaye ndiye alikuwa candidate wetu wa kanisa. Na William Ruto, yeye ni kiongozi sasa, amechaguliwa, basi tumuombee na pia tuombee nchi yetu ya Kenya iwe na amani. Ningeomba kwa sababu kila wakati wa uchaguzi tunakuwa na shida nyingi sana wakati huo, biashara na nini, na bado hatujalikava kutoka COVID. Niseme ya kwamba ingewezekana basi anaweza akatulia sasa. Hiyo kesi hatuitaki, maana tunataka kuendelea mbele na kiongozi ambaye tumemchagua. Kwa sababu serikali yetu ya Kenya ambayo inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta ilikubali kuwa serikali ya kidemokrasia. Na demokrasia ni kutumia utaratibu ule umewekwa na katiba yetu kipande kwa kingine ndio tuweze kupata tamati ya maendeleo ya eneo. Kwa hivyo mimi washukuru wote wale walisimama na chama cha UDA, chama ambacho kiongozi wake au nahodha wa merikebu ya UDA ni William Samoei Ruto. Abamenyi be county ya Mombasa bono nigo baganirie obochori ase ikirogo ky'obugavana imeye county yo nabo ige county ya Kakamega gokorekana ase obwango elinde kogenderera n'imirimo yabo okwana nabaliki bamangana nigo batebire buna mbachikoene kibuna ekyombegete nento obochori n'echimbebe IEBC ngeranyara ko bage kuirorera amagosalia enegetigwe ase chingaki obochori bwale gokorekana. Ama kiwezekana hii election ifanywe kwa haraka iwezekanavyo, isibidi hata wiki 3. This is a general election, this is not a by election ambao watu wanafaa kunegotiate. Juzi ni rais walienda kotini wakitaka hii ifanyike, so tunangojea sijui kama hii uamuzi afike, sije kama ishatolewa, lakini tunaomba election ifanywe haraka ili kila mtu arudi kazini, mambo yetu endulie na kila mtu afanye shughuli zake bila kuwa na hamaki. Mombasa na Kakamega, ningemwomba bwana Chembukati, since ulifanya kazi safi, wacha uoga, wacha kubabaisha na watu, itisha mkutano Mombasa, itisha mkutano Kakamega na kule kwingine mpaka Kitui, ili kusudi wananchi warudi kwa biashara kama kawaida. Na ningekuomba ukifanya uchanguzi huu na ukuja usibabaishwe na commission yoyote. You are the returning officer, stand by the law. IEBC walitekeleza kazi yao na wengine pia walikuwa na makosa ndogo ndogo ambayo inaweza kurekebishwa. Kwa hivyo yale makosa tuliyaona, tunawapa tahadhari ya kwamba uchaguzi wa gavana ikirudiwa tutawaangalia zaidi na hatutawakubalia kurudia makosa ndogo ndogo waliofanya. Omoriki bwekyombe Gianat ime ya Bungoma East Agreina Misi bonanigo amubolirie omorai omochore wensetu ya Kenya William Ruto koligereria omoroberio OCBC ase oboime nabo igokorwa obosemia gwetera omoroberio yo aniga gocha ekerari gokwana nabaliki bamangana ase aenekiribuna eserikali nigiye gutumika chibesa chinyinge ase omoroberio yo kolende aboroki gwambaranyara kwa bakonyora engencho gosekoegwa obosemia igoroye ngencho yo morobelio yo OCBC. Mimi kama katibu wa chama cha kutetea maslahi ya walimu NAT nataka kusema hivi ya kwamba ndugu yangu Sosioni, tumekuwa pamoja kwa hii mbio. Mambo ya CBC lazima ikuwe reviewed. Hiyo ndio mzigo mkubwa kabisa. The government is wasting a lot of money. Hata saa hii ukiwauliza watoto wa junior secondary wataenda wapi wakimaliza double intake hii ya grade 6 wataenda wapi? Mmoja anakuambia wataenda primary, mwingine atakwambia wataenda secondary, mwingine anasema ni watoto wachanga lazima wakuwe day ndio warudi nyumbani. So the government is confused. I want to take this opportunity to call upon the president-elect to review CBC because it's a serious problem and a thorn in the flesh to all parents in this country. I'm going to take the front line of petitioning to Parliament, and as a private motion brought to Parliament by a Kenyan citizen, and the members of Parliament will pick it up. It requires only 100 plus 1 members of Parliament to review the curriculum, and then they wanaweka stage mzuri ya kuanza mambo ya CBC.
Omorai bwe kiama gya chama cha maendeleo boigo kabeire omugavana bwe kaunti ya Bomet Isaac Ruto nigo anyare ko bakagwancherana amachibu ase ekirugo kyobo gavana ase e kaunti yo kokwana chingaki aumerenete no mugavana omochore bwe kaunti yo Hilary Barchok niganyate ko bagakumuganiria amayana boigo komosemia agendere gokora emeremo na boigo amagendero ase e kaunti yo chingaki ekyo boigo nigo aganirie abakenya koba abatoreru chingaki chiga boigo chingaki chionsi. For us, those who supported us to get to hospital through that very difficult day, but and the doctors who also paid the requisite attention. Now I'm quite okay, just raring to go to continue working. So otherwise, we have no other issues. We want to wish the people of Bomet well, and that let there be healing during this period, that watu warejeane, watu wafanye kazi, tumesikizana, hakuna watu wanasumbuliwa. Those who are working, wale wanafanya kazi, waendelee na kazi yao. Hakuna maneno ya witch hunting. Those who need job opportunities, they will be given equal opportunity to be employed. Politics aside, this world belongs to all of us, and we want everyone to fend for themselves and to fend for their families. As usual, I'm not one of those fellows who create rumors after elections. I don't normally do that. I didn't do that during Joyce's time. I didn't do that during John Koech's time. I'm not about to start. I want to wish our people well. Wasonge waendelee na kazi. Mancho murigereria kurwa sorobotiro nigo naikire omwele wa mangana maye ase ebirebiga kurende ngo gosaba to basagoska to basakonyegera ndogende gukumanya narai agenderete bosibwe kegambero chingaki obomo bwazimio la umoja bwanyare kwa bugwikirana ase chinsemecho ngondogende gukubwatelia ase oboikirano kurende mega ichikamera soko ene kibuna ebicha na boigo eliogiria gwikira sole ase nchira iyabene nere omosai James tonya kwa tukubwatana nere Joshua Auta ase chinsemo chibiorkere Nigeria ne Frida Kerubo gukoganiria obuligereria obuya.